صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب به. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang hak seorang muslim ada 6 perkara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka farsamhu fa idza aqama fahamidallaha fashammidhu fa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rawahu Muslim. Hadis larangan melihat ke atas dan ke bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tajdaru ni'matallahi alaikum muttafaqun alaihi. Hadis tentang kebaikan dan keburukan. Wa min Nawasi ibni Sam'ani radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyakhaliqa alaihi nas. Akhrajahu Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب به.